Reka nongere ngo ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi ni wa mwanya tuba tugiye kugaruka ku makuru agezweho na makuru yo kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Perezida Paul Kagame yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru abajenerali 9 ba RDF. Iyi nkuru ikomeza igira iti Perezida Paul Kagame akanaba umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru abofisiye generali 9 n'abandi basirikare batandukanye barenga 1000. Abashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru nk'uko RDF yabitangaje barimo Major General Andre Kagame warusanzwe ari umuyobozi wa diviziyo ya mbere y'ingabo z'u Rwanda na Major General Wilson Gumisiriza warusanzwe ayobora diviziyo y'ingabo z'u Rwanda irwanira ku butaka izi zikoresha ibifaru. Abarimo kandi Brigadier General Joseph Demal warusigaye ari defense attaché w'u Rwanda muri Turukiya, Brigadier General Fred Muziraguharara, Brigadier General James Ruzibiza wigeze kuyobora Brigade y'ingabo z'u Rwanda ishinzwe ubwubatsi na Brigade General Frank Mutembe warusanzwe ari umuyobozi wa diviziyo ya kabiri y'ingabo z'u Rwanda. Barimo kandi Brigade General Pascal Muhizi warusanzwe ari umuyobozi w'ingabo mu ntara y'Uburasirazuba, Brigade General Nelson Rwigema warusanzwe ari umuyobozi w'inkeragutabara mu ntara y'Uburengerazuba na Brigade General Jean Paul Karangwa warusanzwe ari umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa Kigali. Aba kandi bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru barimo ba ofisiye bakuru kuva ku bafite ipeti rya majoro kugeza ku rya koloneli 120, ba ofisiye bato 26 n'abandi b'ibindi byiciro 927. Nijoro ryakeye nibwo habaye umuhango wo gusezera kuri aba basirikare.